Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Cook with Mima. Danas imam jednu posebnu gošću. Sa mnom je pjevačica Ivona Maričić-Kupuljan. Ivona, lijep pozdrav. Pozdrav i tebi, pozdrav gledateljima. Dugo se nismo vidjeli. Baš dugo i evo, nakon toliko vremena u kuhanju, moram priznati da malo imam tremu. Nisam još nastupala u ovom obliku Ali ja sam čula da se ti dobro snalaziš kad je hrana u pitanju. Pa volim jest, tako da apsolutno u tom smislu se jako dobro snalazim, ali baš zbog toga to mi je zapravo motivacija, da onda naučim neke stvari koje mi se jako sviđaju, koje probam negdje drugdje, naučim raditi za sebe, za svoje goste i svoju obitelj. Kakva si kuharica? Onako hedonistička, nisam previše, moj muž bi rekao da bi mogla biti malo posloženija, da malo više pospremim i za sebe. Lako to govori kad gleda neko sa strane? Je, ali moram priznati, u našoj kući je moj muž taj koji je kuhar, koji je stvarno izvrstan u kuhinji i njemu se i da, osim što je dobar u tome. Tako da ja vrlo često propustim taj dio zadatka njemu, ali recimo kad imamo goste, onda sam ja ta koja vrlo često voli nešto pripremiti za goste koji nam dolaze. Tako da evo danas što ću pripremati nešto što vrlo često svi naši prijatelji znaju da ja pripremam. O čemu se radi? Što nam spremaš danas? Pa radi se zapravo o jednom receptu koji je vrlo jednostavan. Tako najviše volimo. Pa tako, brzo, efikasno i svi pitaju kako je to fora, šta je to i onda se iznenade kako je jednostavno i brzo se pripremi, a zapravo mi ga je otkrila moja teta koja inače živi u Americi i koja to na svim svojim božićnim zabavama priprema kao predjelo. Radi se, na engleskom se to zove baked brie, kao pečeni brie, sir koji, pa ne znam, ili ga voliš ili ga ne voliš, ali ja mislim da u ovom obliku kad je pečen da većina ljudi ga voli. Svi ga vole. Da, znači ima nekakvu pljesan oko sebe, ali nije preintenzivna, vrlo je nježnog okusa i pripremljena tako u tijestu, ima jednu zanimljivu notu, može biti kao slano-slatki appetizer. Onda idemo raditi. Ajde, znači prvo usitnimo orahe, sad ja to onako vrlo... Dobra si, dobra. Pa evo, ovako nekako razleti se to na sve strane ponekad, ali evo, potrudit ćemo se da se previše ne razleti. Ovo je najsigurniji način kad niste osobito vješti sa nožem. Svaka čast. Reci mi, kakve ti se kuhinje sviđaju? Danas smo tu u Mimi, u jednoj modernoj kuhinji. Kakva bi kuhinja bila ona po tvojoj mjeri? Pa evo, meni se sviđa recimo naša kuhinja koja je kombinacija onako klasičnog rustikalnog malo, s obzirom na stakalca, na prozorčiće koje ima, ali zapravo je bijela i onako čistih linija, tako da se uklapa u svaki interijer. Ali mislim, evo, u Mimi ima stvarno raznolikih, jako lijepih kuhinja. Mislim da nekako smo mi naš stan osmislili da bude onako cozy, što topli, domaćinski, ali sviđaju mi se u nekim drugim stanovima i modernije kuhinje. Kao ova? Kao ova, na primjer. Ok. Evo. To sad možete po guštu nasjeckati, ali zapravo ja volim da malo onako hrska pod zubima, tako da nije presitno pogotovo napravljeno. Kad se ispeče, da, tako super. Je. Tako da ćemo evo sad ovo stresti u ovu stijelicu. Reci mi, radiš puno? Radiš li što kad je glazba u pitanju? Radim. Novosti? Evo, Novost je zapravo jedan glazbeni projekt koji smo u koroni na neki način, bila ideja i prije, ali u koroni smo posebno razvili Antoni, moj suprug i ja. Radi se o bendu koji svi me pitaju kako se to čita, Rož. Rož, a zapravo ja bih to rekla, muška rožica. Rož i rožica. Super. I zapravo je to jedan glazbeni projekt koji autorski potpisuje Antoni, moj suprug, a zapravo izvodimo pjesme zajedno i upravo imamo novi singl koji nažalost je vizionarski snimio, odnosno osmislio Antoni još prije jedno 5 godina. Napravio je pjesmu, tekst koji se zove No War. I kad je prije 1 godinu dana rekao ajmo sad početi snimati više varijanti te pjesme, jer ideja je bila da zapravo snimimo to sa više različitih glazbenika, da pjesma dobije život u više... Jedna od njih je bila i na Dori, ako se ne varam. Tako je, Elis Lovrić izvela prvu verziju te pjesme. Ja sam rekla, ok, to je ono univerzalna tema No War, ali možda nije toliko aktualna. I onda eto, dogodilo se vrlo aktualna i sad evo sa grupom Seeds, našim prijateljima iz Rijeke, smo snimili upravo aktualnu verziju koju, evo, možete pogledati spot je na YouTube-u, isto naša prijateljica Kristina Barišić napravila video spot. Super.
Evo, da nastavimo s receptom. Znači, u ove orahe umješat ćemo marmeladu od marelice, ali isto tako ako neko voli neku drugu više, slobodno može po svom izboru. Ja nekako volim marelicu jer onako kiselkasto slatka, pa mi je ovo će biti baš jedna kombinacija različitih okusa. Jedno čekam da probam. Je. I brusnice idu unutra. I brusnice, ja volim jako brusnice. To je onaj ta američki štih, oni stavljaju brusnice u svašta. U svašta, ali jako dobro ide. Evo, rećeš mi da li sam u pravu, ali mislim da će ti se dopast. Ja već mogu reći da će mi se svidjeti. Da miriši na dobro. Evo, i pomiješat ćemo malo brusnica. Njih ne režemo? Njih ne režemo. Njih ostavimo ovako kako jesu. Da se to poveže i da bude tako jedna... Reci mi, jesi li imala nekakvih grešaka u kuhanju, nekakvih velikih gafova? Pa joj, jesam. Jedanput sam pokušala raditi frite, mi kažemo fritule. Znači ja sam rodom s Krka i imala sam tako vrlo ambiciju napraviti frite i onda sam skužila da sam stavila oštro brašno. I onda su bile... Onda nije bilo ništa. Onda sam naučila jako dobro šta je oštro brašno i glatko brašno. Tako, dogodila se greška, uzela sam prvo šta je bilo pri ruci. Tako da je neslavno propao moj prvi pokušaj. Poslije sam nadala ih još više puta i recimo, mislim ne kuham često, ali onda volim jako te nekakve starinske recepte od moje babe još, recimo mi kažemo isto pogača, odnosno pinca. Onako, volim mjestiti to ako treba i sat vremena da bude onako prava. Ove godine nisam radila jer sam bila na putu za Uskrs, ali... Jako puno putuješ, primijetila sam da volim putovanja, je. Mislim da i tu se možeš složiti sa mnom da to je idealan način za nekakav odmor i punjenje baterija. Ok, sad glavni dio. Tako je, znači kad smo ovo sve lijepo pomiješali, tijesto ja volim tako određenog proizvođača kad je već sve spremno, kad ja ne moram previše valjati tako, nego je to ovako na ovom papiru lijepo popravljeno. Zapravo je poanta da odrežemo nešto što najviše liči krugu, koliko ja mogu to izvesti. Tako da ja to nekako ovako napravim da bude... Što sličnije krugu. Pa što sličnije da se najlakše zamota. Imamo i sad ove nekakve dijelove koji su ostali, od njih se isto da nešto napraviti, ali evo, mogu ostati ovako kako jesu. Bri, najbolje bi bilo da kupite okrugli bri koji je najlakše onda nekako staviti u sredinu, ali ako nema, sasvim dobro će poslužiti ovaj koji je ovako drugačije građen, da tako kažem. Aha, ok, pa ga nećemo staviti cijelo. Tako da ćemo staviti ovaj dio brija ovako u sredinu. Ne morate ništa rezati ovu tvrđu koricu, nego može ostati ovako, ona se rastopi lijepo. I onda ćemo staviti na vrh brija ovu našu smjes. Dobro. Tako je. Sad te smjesa ima dosta. Ja doma znam napraviti ovako male neke košarice kad mi ostane nadjeva. Ne volim da se ništa baci. Nikako. Mislim, mada se ovo da pojesti ovako na žlicu. Ako ćemo iskreno, sve se to da pojesti. Tako da eto, evo ovako lijepo, bogato. Baš jedna kalorijska bomba. Bogato. Ne spominji kalorije. Ovo nije tema kalorija, ovo je tema užitak i lijepo ugodno kuhanje u lijepoj kuhinji. Tako da, evo. I kad smo to lijepo sve tako nadjenuli, onda zapravo samo dignemo ove dijelove ovako gore. I pokrijemo sve. Sve pokrijemo. No, to ti super izgleda. Mogu ti reći da ću te to iskopirati. Evo ga. Super. I sad, kad bismo bili jako ambiciozni, onda bi od ovih manjih dijelova mogli ovako napraviti listiće. Ajde, da vidimo. I onda sad ti to možeš svakako nekako ovako ukrasiti. Ali dobro, da ne pretjerujem sad sa svojim kreativnim dometima. Onda se to lijepo stavi ovako gore kao nekakav listić. Pa dobro ti to ide. Vidiš, iznenadila si me. Jel da, vidiš. Evo čovjek ima neke nove trikove i... Super. Evo. Doduše, malo sam preskočila jedan korak, ali napravit ću ga nakon. Znači, sve se lijepo premaže jajem, kao i svako ovako tijesto. Ono dobije onda lijepu boju. Evo, ovo sam malo... Dobro, da listići su svakakvi, ne moraju biti svi isti. Tako je, kao u prirodi. Pa naravno. I zadnji korak prije stavljanja u pečnicu.
Znači jaje. Daj meni. Evo, asistentica, hvala. Ja ga evo ovako uspijem, uspjet ćemo ga nekako malo, nekako evo, hoćeš. uz trud. Hoćemo. I premažeš jaje, pećemo na 200. Pećemo na 200, ovisno o vašoj pečnici, ali zapravo na 200, da, oko 25 minuta do pola sata trebalo bi biti gotovo. Pogledajte malo, ako dobije onako zlatnu boju, hrskavo, To je to. to je onda to. Ok. I cijela kuća vam stvarno jako fino zamiriši. Jedva čekam, tako sam ogladnila s tebe. Evo, sad ćemo to ovako sve lijepo premazat. Super. I to vam je to. Vrlo jednostavno. Malo usput pošpricam sve. Ma, naravno. Evo ga. To je to. Spreman je za pećnicu. Evo ona gotovo je, sve zamirisalo, stvarno, cijeli salon miriši. I da čekamo probati. Da, ja isto. Može. Da vidim kako je ispalo. Radimo. Ajme, super izgleda. Evo ima tu jednu lijepu rumenu boju. Točno onako kako treba biti. Može. Tako. Super. Možemo ga pripremiti za rezanje. Evo, da vidimo šta nas čeka iznutra. Super izgleda, svaka ti čast Ivona. Ja ću ovo sigurno raditi doma, a vjerujem i brojni naši gledatelji. Evo, možete se približiti s kamerom. Super. Kako to izgleda ovako sočno. Super, da Vidiš, čekam baš nam je probat. dobro ispalo. Je, svaka Super. čast. Ništa, hvala ti puno. Hvala jako na si dobra pozivu. kuharica, iznenadila si me, moram Pa priznati. dobro, nije ovo baš kako je bila nekako veliko umjeće, ali je kuhano sa srcem i sa ljubavlju. Hvala ti još jednom, nadam se da ćeš mi ponovo doći. Naravno, ako ti treba kuhinja, znaš da je to ovdje najbolje u namještaju mi imamo. Hvala na pozivu i vidimo se ponovno. Hvala ti. Pozdrav.